ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯖꯦꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 2024ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 2024 ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯥꯡꯖꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ इवेंट असिदा मणिपुर की ख्वाइदगी चौथोकचनिंगाई ओइरबा नेशनल कॉस्ट्यूम पीपल चॉइस अवार्ड महात्मा फंखे। पिकलिंगई मतमदगी हौना पैजेंट्रीबु थवाई यावना संसिंजरपना इहान हानबा ओइना महात्मा मिस मणिपुर क्वीन 2017 दा स्टेट आइकन की सबटाइटल फंखे। चयसी मक्तदा मिस नॉर्थ ईस्ट डिवागी टॉप 20 चंबुशु ngамखे। थंगदब चहिदा मिस स्प्रिंग 2018 दा बेस्ट कैटवॉक की सबटाइटल फंगबत नतना चही अशी मक्तदा लिवॉन शरम फेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट 2018 की विनर्स हुई। मतुम तारकपदा 2019 फेस ऑफ रेडियंट ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर ओइन सेलेक्ट तौखे। अमदी 18 सनसिल्क मेगा मिस नॉर्थ ईस्ट 2021 की विनर्स ओइबत नतना मिस यूनिवर्स मणिपुर 2024 की टाइटल्स फंखे। डेन्यूब कांगजम हौब मरक कांगजम लेकाइद लेबा बीरेंद्र सिंह कांगजम अमदी खुराइजम तरुनीबला की मचानपिनी। माकी हंदकी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 खोंगचत असिगा मरी लेनना मेकुप खर पुकमेन पौमिन जबगी तंजामा मियांगी मफमदा लांथोकचरी। मैं खुरमजरी इम्पैक्ट टीवी परिंगना संदोक्चरीबा खंगमिनाशी मणिपुर थोरम असिबु मिजिंग ताबिरिबा मियाम पुनमपो अहानमकदा तराम नोक्चरी ngasisu मियामगिदमक्ता यामना खन्नबा गैस अमकक एखोइना पुदुना लाक्चरी। हंदक्ता जयपुर की जी स्टूडियो पांथोखिबा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 दा मणिपुर बु रिप्रेजेंट तौबिरुबी मिस यूनिवर्स मणिपुर 2024 अदुगने ngasi एखोइना वारी वताई सनजगदोरिबसे थिंदबा लेतना गैस से मियामना सक्ताक्सिगे। Ladies and gentlemen, please welcome Miss Danube Kangjam. Welcome to the show, Danube. Thank you, Dakanel. Impact TV buyang biriba mayam pumna magpu Danube na ikokno na kurumjari. And thank you for having me once again, Dakanel. Thank you so much. Akoy si amna nungay je haba tare ko amuk kahanna mamangi sigi event se chatringay da Danube ka ay gawari sana jagi ba magics. Mayama kaglay ge haba tare. Plus sigi event se chatlura ba matung da haba tare thengna bira ki ba experience sing sigi matang da koina amhana wari sana jaga dorba se. Ko si amna nungay je khangda mayama su khangjara gani hay tare. Amasum Danube ki perspective tagi kari thengna bira khotpa adu su mayama ka koina खंगना बगी तंजाम का ग्लोजबनी है बतारे अदो Danube हौजिक से events चाउग्रवे events से यामना सो exhausting ओइबा दुगुम्बा events अमा खक से यावरे हनबिरे है बतारे को अदो सिगी हनबिरे को मतम से हौजिक ती कमाइना मतम लेनबिरे सिदगी हन हौसी वाली से होय ऐसे हफ्ता अनि मुक सांगे इवेंट से अदु याव बोलो जरप कान होसे ऐसे यम पोथा जरग लेजरी बको हाइदी तुमक्तबा अदिगी चानिंगबा चा कक्खि भाई ताइ थाओ अतिगे थुमुगुम कक्खि म्याम सोसे ऐना चानिंगबा ऐना पोथानिंगबा अदुम ऐगी हाइदी नुंगाइना यमदा पोथा जरी हाइसे बतारे हबदि हौजिक सिदि अखोइना pampering myself की मतम दिने नत्रा याम नुंगाइ ताजा मतम दा अदुसु अखोगी बोथ body and soul की दमक्ता याम मरु ओइबनि न खले like in a way you are recharging yourself for another big step है बतारे को and then we are expecting a lot from you also अदो मखाता न मोइना खंगजनिंग बसे अखोगी सिगी event सिदा है बतारे को Miss Universe India 2024 सिदा Danube की ओइना थेंगना बिरखिबा experience समलपना है बतारे अंतंग है बिरो Danube experience से दाकेनल आइना वहाई अमदा समझल लगा हाई तारगदी आइगी दी mentally very transformative ओइबा हाइजे बतारे अदुगा आइना याउजा खिबसदा हेक होबदगिना लोइबा फाउसा अदुम every second every moment से आइगी हाइदी to the fullest experience तोरगा लाक्चैना खले यामना टाइम चंगबा effort याम चंगबा resource याम चंगबा अदुगा आइगी कहनी वाबसु नुंगाइबसु अनिमक ओइरागा खाचिगा खुदम दासिलगा खांगागा नुंगाइबसु मयाम फंगागा लापा एक्सपीरियंस एंड जर्नी ने बताए अहान होरखिबा कांदा खरे रफ ओइखिए बट लोइरपा कांदा आइगी मणिपुर मियामगी मिनुक्सी ने हाइ तारे अदुना आइगोंदा ब्लेस तौपिरागा यामना रिवार्डिंग ओइबा जर्नी ने हाइना थमजेगे अदुगा आइना सी चचरियो मांगना इबुधौ मार्जिंग द खुरुम जेखिबा माय पाकचरके हैना अद माय पाकपसे खोइना खल्लुरिबा माय पाकपुद मगनत तारदसु हेन अदुदिगे चाव माय पाक भाई तारे सिगी
ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕ ꯏꯃꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯅꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯖꯦꯅꯨꯞ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯅꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯦꯅꯨꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯅꯨꯞꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯅꯨꯞ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯕꯥꯎꯠ 1 or 2 weeks ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯦꯅꯨꯞꯁꯦ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯩꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯩꯄꯨꯔꯁꯦ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯦ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯌꯣꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯒꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯗꯥꯀꯦꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯩꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯠꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯆꯠꯆꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯚꯦꯔꯤ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯣꯔꯠ ꯔꯟꯅꯔ ꯑꯞ ꯇꯥꯈꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯊꯨꯡꯖꯕꯅꯦ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯥꯀꯦꯅ cameras everything ready adum hek khong thangdabaga we had to be like koktaina khong phawda dum ready oina thangdadaba yadaba haitare adum camera kapa video kapa adum hokre dudagi activities adum start tawkhibasina event to gi loiba phawba haitare adum leptabi da tawkhi so han base photo shoot video shoot makal makal just casual sumaina phammaga coffee mathakpadagi hauraga professional photo shoot video shoot ani mang hai tar introduction gi aduga khogi voting picture mayamna su haide ai gi damak yamna like share to bi kheba picture hai tar adu number gi su adige ai gi video introduction video mayam gi love hasana phanggiba love and support yam phanggiba adugi introduction video du su hek yo baga no ni lai kan dai number howe aduga tumba chaba se matam se hekta makhana ona kai namme hai tar so lepti bida every day aduga adum professionally namdaba matamda hai tare kanagumba mi nammi kana khoise akhoi gi phone paiga dum content semeba haidi nukti gi content thagat pe se isa gi phone dagi si se yamna mathau taba potnam oi khai tare aduga very unfortunately kamai to hibono khangde ai ne hack arrive to hibaga numit nini phause ai gi social media instagram gi account se suspend to bi khreba out of nowhere kaigino su khangde ado aingon de amna nungai zakhidaba yam awaba mo oiki kaigino da nungti khuding gi thagat pasidi mandatory ne ba adu de gi judge toramba su yai hai ni adu aina thagat pasai ngam khidaba hai tare adu aina moida zu phasana haizai aduga haidi numit ni khatane adu budi adu kona budi hopefully yabire yara kansida samai nungti gi thagat haidi very media sidi very focused oi khai tare lepan leitana aina thagat ki ba nam ki bane aduga grand finale mang to was hosiki photo video laikre aduga sponsor visit su lai aduga events macha macha dum tawe aduga sub contest ki events hai tare adu su dum tawe yamna nungai ki ba yamna happening oi ba events ngatane aina thamjage yamna su nungai se sig experience ma'am se fangbirak padu su hai batare yamna su nungai ba akhoi da su yam nungai ba phokje hai batare plus akhoi na dukan tongan ba aina hase haibi ki bado Danube ki personal accounts sing da akhoi na thagat pira ko matam da su akhoi na se am enjoy tawgi ba adugumba like she's going places kind of kan gi adugumba moments me am khaksu yaw ge hai tar but Danube aina mug like agi personal opinion ni ko when you went there and then when you started your photo shoot and stuff like that adugumba me am activities me am khak resort to tov matam da out of nowhere suddenly you change your I don't know like makeup tara like aina aigi workplace ta impact ta khangkiba Danube adagi akoi masen lemina ke adu pura transform toge have tare I think you make your hair very straight at the same like looks amaka transform toge yeah come on adu ki matang da so have you so that can I say every criticism pirak pa say if it's constructive I said them loksin jai hai tare dum aingon kana gada bani na khan tar ge ding adu dai gi supporters things in hybrid e ai gi sam do hairstyle se smile khayo si change so che den you adu hai pa sai no oh
I should try it. I say experiment tawgibaneba. Adada I roommate oikiba Gujarat represent tawgiba time masamakti NRI ne. She's from the US. Shivali Patel I closest friend ama phangse ki hai tai mangwan de adu man hai the new like lang here mai ai khai basi am chane adu tawrong a cd na ha ga I say ma do trust tawraga looks at I'm tham gi bane ba but fortunately again yamna I get supported degi so I get social media degi yamna feedback say yam positive oina phangi ba hai tai so I had to play different looks for each day not ready hapta ani nungti thagalak pa se boring churakani haina aina pakhacha ki bhai tar aduna I say I had to play with my looks Although makata na ina mungdanim khangzaning say one of your greatest achievement of this event haiba tareka handak akoina popular choice award oina national costumes is the best national costume ge dugumba award amakhak su tabigi akoina yengzav matam da su as a Manipuri moina yengba matam the elements of all the Manipur say haiba tareka akoina loina mag ugiba dugumba event amakhak su oigi mamang the national costume mayama ka puthokna gi badagi handak ki Danube na adorn toriba national costumes na so ahen ba elements mayama ka gyar kanda you surprise us haiba tareka sigi matang da su wari livi da kenal sigi national costume award se si yaw haiba se khoi hana khangjade akhoi se preliminary numita dress se khoi national costumes utkhaba kanda moina khoina finale ge rehearsal toring se hairak pane sumaina voting gi damakta pictures upload tawrabane haina so adudagi I didn't need to request my supporters moina already they started the shares and likes tawbirame so khangde me putting aingona dum surprising oi but moina su yamna support se aduki matik utkibane da kenal adumaina moina aduki matik effort thada biraga I say aduki tabado ngamjabane haina thamjage sigi award se aigi dadi aigi wakhalon dadi aingonda ai miyamna nuksibiduna aingona pibirakpane haina lauzaiba moina pirakpane haina lauzade aigi miyamna aigi supporters singna aingonda pibirakpane haina khanjai aduga aina adugi national costume se setlaga stage se chatpakanda I felt like the whole Manipur was walking on stage with me adugi matik chawthokchaba moment na haizaba tare and it was a collective victory aduga aige hojik national costume se daro but now rimna thawa yauna yamna jackson elements me yam sona ba happy rega sembi khiba adugumba costume ne sida siroi lili yaure nongin yaure aduga maning da udi udre but maning da sangai phachana yekche aduga phibanda phiban gi nakan sida maitai mayek hae adu maina macha macha akhoina di picture da uzadre but mapung bhaba Manipur bu represent tawpa aduga national costume ni haiza batare so ai gi yamna chawthok chaba yamna honored oizaba adugumba moment ni haina thamchage yamna su fazai haba tare akhoi gi state animal state bird adagi akhoi gi chawthok chaningai oiraba adugumba akhoi gi maitai mayek adugumba elements mayam se yawar kanda adumaina utpi gi ba adugumba national costumes na su akhoi na su adugi matam da thagat pirek matam da akhoi da su yam proud oiba moment amakak su oigi haba tare wakhan je ngak tang bawa khandaba laitna share dum tawge hana akhoi da su dum khan gi ba adugumba moment amakak su oigi Danube ado aina sum as a layman moina aina khangdabagi sum hangbane ko I have been interviewing many model mayam akak interview tawgre tongan ba events mayam da chatpa interviews mayam akak tawgre haba tar but yamna simple of a question ne sigi is the akoina national costume har ko matam da khoge female model singi haba tar ko sigi yenga ko matam da always akoina national costume har ko matam da akoina akoi always poloi da dum ta ba haba tar ko like surprise oi da bodo national costume ai tar poloi se to erongani kaina dumaina lomak ta ba hai tar I'm sorry to ask you this but can you please elaborate on this topic hoi akhoi se sigi matang di darobert na pulab responsibility lobiraga then you kidamakta Manipur kidamakta khwai digi best se si khangani haina sumaina tawbi ki bane aduga manu suwai libira pakanda akhoi option kaya ama yengje phanek se che haina su khana ba aragi si su set se karambana phayena khanar pakan sida poloi da taje ki bane kaigina da atop state ki di acho myam thanga puthorak toine bai di space kallaga chauna langaga aduda khoi gi maitai gi phanek phi su yam bhajai ai hoji se adum se chagani aduga adubu state tholapa kandani mafam khara kanba machang gi bai tare ko adudu gi damakta poloisna khara
convenient oiradra haina khallaga to aina poloi decide tawzakhibane poloi khanbagi damakta akhoi maitai gi phanek phi phajade habi natte value tawdabra habi natchade but matang matam dugi matung inna sumaina poloi de decide tawzakhibane hai tai da ken habdi sengna khoina su uzav matam da hen arang arak mayam hen yawba habdi presentation do more presentable oiba habatar adumakna oirakanda aduna poloi selam basimakna su akhoi sigi sidai khoina noptana Danube na dum chatpangam bane popular choice award su lairiba states mayams dagi Danube na phangbangam is it's because of this elements avatar states animals states birds mayam na chingba Pichivigi mafam kuding magta thiru matam amta fangroidaba Manipur da khaktamak fangba elements ngaktani adugi da yaurida batare ko yamna su fazaba dugbo wakhalonda artist tuna yamna fazna su koina portrait tawbigi habatare plus Danube na set bana su hena sanagi mata khatam pa tin di bana na haizage hoi panghai dai bi makhata no Danube yes welcome habatare haiman bada kano taw thagat man bada habatare ko abdi mahai se layaktra bane habatare pangha da harawe Danube handaki Danube ke achievement haizage dum Danube ke achievement mayams adi pangha da harawe habatare ko ado makhata no Danube aina hangzaning base kogi akoina top 20 list di Danube se dumaina yaurak khidabage adugu matan jam khak oigi habatare madugi matam da su Manipur gi miyam na sauna give matam andagi you know they have been crushing all those pages and stuff like that tongan mong the WhatsApp da Instagram da dumain tor kan the criticism yam khak no tawgiba moments में आम कक्सु लई है तारे को सिगी मतंग दसु Danube की वही न personally स्माइना top 20 list सिदा कोई न याउ भी रखी दबे से है तारे करी फावी do you think that you know misjudged तो गया न खान your thoughts that can honestly hai tare gadi I won't say that I'm happy with it. Heidi top 20s akhoi do loina ma winner oi gan chacha bani na. Exactly. The minor chala. Plus you also have the potential Danube. Unfortunately chanjarak tre but tagi haina chat pani na chalak ta bakano of course I was not happy. Adubu kai haina success according to me Heidi, it's not just about material oina achieve tar pudana taba. It's also about impact that you leave. Ado aina khanjabakan. Heidi, this is more than winning. Aina samay halaga. Aigi Manipuri ramdam gi mi pum khuding na hek angang han khar de gi ngon de samay na chanbi raga samay nungshi bi raga sigi matang da gai tare. Siding hena chawba mai pak pa se ai kai na hai dino Heidi kaishimta hosiki ground na hen de hai tare ko. Ado mai na khalle ado na even though I was not there top 20 da I didn't cry kapcha khi de adum aina sigi journeys da kenal amang kakhi karam kan hai ba kan sida internet se koi ne thinguraga ahan ma yarak pagi supporter mayam urudaba mayam se pulla thomjilak pudo pura ising echaw da mai thomjilak paneba adu ba kan sida khar overwhelming oiraga ngakcha ba phawraga kaino nen khalag adu khatang na kap khe mitai pi tha ke ta ki base adu gi moment tu khatane aina top 20 chalak ta bagi ai wakhan adu mai na de waza khire kaino da aingon de hen mayam ne saubi re bako mayam ne na nungai ta base moi ne hen di ai ta adu moi gi nungai ta bu ubakan sida aingon da thamoi ning dam phauza bado o ai se asaki matek nungsi bi re bazani na hena khallaga adu de gi hen balai te na khallaga ai yam nungai lai seri da ke na six yamna su nungai ta zo matam da have the sigumba Danube na thadok pi re positive aura se ta zo matam se da have tar si khaktana khoigi journey se loireba nate habi wakhalon amakak sa khoina khangjeng habatar sidagi henba events me amakak Danube na dum because you aina mamang da so haije give the full of potential na Danube ta hojik lai video se habatar ko aduna hen na achievement me amakak purakini habagi thajaba su thamjari habatar Danube ta gi hen hoi bio khoigi amge board gi habatar Manipur me amge board gi habatar handak wagiba handak sounding giba handak warau giba mayam se puna punjala kanda sigi energy mayam na positive aura kanda Danube ta loina mak empowered toxiri haizage Danube makata na Danube aina mak khangjar ning matam sida hojik su Danube na panbi giba da khogi internet ban gi mata mak haigi hojiki matam sida habatar ko have the internet is everything sigi matam sida adugumba national gi event amak chalakpa matam na habatar Danube na so hojik haibi gibado hoi Danube ki da su mamang da personally khogi account se kano hack tau giba khot ki mayam khak su laikre aduna tabi da habatar khoina thongkhoning da ba thongdok mayam thoktana bagi da makta one sided angle da sumain tor kan da khoina ban tau giba sina habatar ko Danube ki oina di sigi journeys da di kamu gi amne impact tau bi habdo agi matang da so haibi hoi akhoi government na internet ban tau giba se magi so on reason bi lai ko
lay targasu aingondadi adduki matik effect tawkhiye da kenal haidi aina chachari se aigi state represent tawga chachabane ba aduna haibedi aina state represent tawba haibes ai khatang lepa yadeba whole support system amusu present oiba machangi hai tare adu aigi ahan ba net thing bagi first few days 1-2 days I felt really alone aigi kanamta laitrabo ina khalle hai tare adduki matik wakhan chondai da kenal ahan ba no ni se haidi aigi support system se ga pull up kak that khriba ithandani lai se aduga haidi aisu khangje de ba ken internet thing gre have se adu aina kaido khra no aina silak pa se impact to yaw de ba zatla me se support se to de ba zatla ai se kai gno haina takimati question to kiba but then sumain internet ban to bagi ne haina di khangaga akoina hosike top 20 chang bagi popular gi vote ka tawi ba mayam se internet ban to badagi aigi di numit nong ni gi vote se mangja greba mina andegi kitang hen gi bhai tar adumaina su oi khibane ado hoi samna hai ba engonda di yamna effect taw khi aduga haidi chume da kenel hai bado hojiki matam se internet ki matam ni na internet se yaw de ba ya dreba aduna aigi journey des yamna effect taw khi tar adu kona budi ya aga mayam du budi engonda dum hanbi ra iko adubo nong ni du di engonda yamna mangsa ki hai tar da kenel ima icha dagi denu ki leibi horiba Manipuris mayam siga koina pungmen paumen na dana damain tawrakanda isagi energy ama ka create tawgadaw matam da hai tare ko thogoning deba thodok mayam khakna tapna hindrance mayam khak pibirak pasina so haiba tar sigi se koina su taja matam de yam nungai te do sigi matang sida events sigumba events mayam sida koina events sumaina thogoning deba thodok mayam khak thokiba internet thing giba dagi isagi personal account hack tawgiba adugumba mayam sina I'm very sure aduda leram gadaba stressed mayam do di haiba tare ko have the competition se quite toughest of a competition neba aduda leram gadaba stress mayam do di then upna combine tor khanda cope up to mentally physically combine tor khanda cope up to how do you maintain your core energy during that events adugi matang da sai that to be very honest I was too busy. Hectic se oi mandana stress to bagi matha sa bagi depressed oi bagi matam se phangse ki dai tare. Adu le inga sai ke ba tumba cha ba khangdana matam se tum makhada onaraga. Cha ga da matam da tum ga da matam da cha ne da makhada onar hai tare thabak se na shoot se na dum nongan phau to ba. Adu gu mayam to bani na haidi stress se oh smaina haidi something is going wrong haidi khan ba. Oh internet thinge I support it lakte khanba but ama phamdaraga I se gain wakhal waraga phammaga leibegi matang se phanggitreba dubudi adu gi kana bahai gadra thabak chinbe kana bahai gadra di khangre but adumaina di chinmandana di ai matha sabai matam se leisakidi adubu aina tawriba mayam se aigi Manipur la hiba mayam na su ujaningi ne ba ko haidi Danube na chakhidu Manipur represent tawni chakhidu kamai tawi jatno ne ma se kai thaga khrage ma du kai activities taw khrage kai event taw khra jatno adu khangba ubangam da ba hai tare adwaina aigi supporters sing so adu mangai re but ai thoina stress la zakhide adu adwaina yam smoothly chachaki hai tare yam nungai ta adu siam important oi haina khanjai denu akhoina swimming wears me amakak swimsuits me amakak maina set ki have tar mixed of comments me amakak la ki have tar ko sigi matam se akhoina as a social scientist me amakak ne yengba matam da akhogi society se kaya mo gamna progress tawre kya mo gamna progress taw de have sigi events me ansina account amakak open tawbigi have tare sigi matang sida ado Danube ki matang do so high view sigi swimsuits ki matang sa koina ke experience thing na giba adu ki matang do sa I'm leaving this question to you lead us okay swimwear set pe se if I say that I was not afraid then I would be lying ID sida Manipur ki amna pick pa laikai amadagi phanek se charaga chawjarakpa ningola baneba adubu competitions in maram oiraga I had to wear that adubu aigi societies na they had like mixed feedback sai tare adigi reactions like hi pai tare adubu again dakin aina even though moina yaning de haiba kansida I will not say that they are wrong aduga aina chumme or aina chumme moi lale sigis ekam haizeroi because I understand my society haide khoi di amna conservative oizaba nupi bu amna wang na thanga charaga respect to jaba society mne hai tare aduna I wouldn't say like who's wrong and who's right but I had to do that I had to wear that aduga aina swimwear do set laga stage sa khong kan tho aga walk chat pa kan da di
I tried to be confident and I was confident. Adubu aina ngahak thangjilamdai ama line up tawbigi akoi pareng lepado adura aina khanba wakhal myam se dakenal aina khandaba se leitre angakpu phangna khalle kai no oirak toise aina si set luraga kai no ngang doise mina thagalak toira thagal oi doira arigi ngang toira arigi mama ba da kai no reaction lak toise I was afraid for them mogi da mak to ki bai tar aduga again I was ready to face anything kimati khan gi aina ngahak khong thang dom dai sida adubu setabadi yadabnina sechagre ko mandatory oibanina aduna aina if I showed like ma khak yaning da ai to utpulu pakan I say I will be out top 20 ke natte I won't be top 51 ka siawra aroiba adu duna migi di format ne migi di tawdaba yadaba kaino the Miss Universe chat pa sidi it's about showing how confident you are in your own body in your own self adune uttoise aduga swimwear har akoigi vulgar oiba ari akoi body adu khaktang sexualize tawraga adu utpa nattiba it is about showing how confident you are in your own body adu khakin hai dare adu duna we had to wear that Miss Universe set panina Miss Universe India de set abya daba adu duna isu set hai dare but adu ki mate wakhan dikhan ki again adu na ise so matang ne thabak sing se ai so se aina phamjaba kanda ai gi nat ki visual se charaga phamjari ni but matang de di aina tawda ba yad de dum tawsa ki bai tar aduni na kenal so need of an hour ne exactly aduni thamjani base ya nungai je denu wari sham nungai denu marak sida ko ki break ma cham tang lobi na gi se bai da ken break ki matung da denu Kangjam ga nungai ba wari watai ga lorena Impact TV na sandok chari ba Khangminashi Manipur hanjer ki ge Impact TV bu meeting ta dor lebiu Mathel lukoi thongbada thakbada pumnamakta thoidok hendokna haithoi singthoi rabi mapa laitrabi chakhumdu da man changlam laba makuttunabu khajiktam soklam laba madu chakhum madu de pothorpa mathel lukoi du chindam luwa miyamta khubi tat tokloi ahawbagi ahawbamakta lamsidadi lamba lairaroi pumnamak kelhaurani changdam naningai laitrabini manipuri amatta ngairabi Cook with Strella, Season 1. Ay, mahapapi! Yeah, mi masak Kangjam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Ha? Pulap namjiluro. Ibu yai mani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana kharaba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kuntigi matik magun khangnanaba thawoina sinba oiba tai Areba pot hapko aiba yumugi bai kadu tajarabani na imungduna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaramde palibango Bhimna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmangda thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijarba jeng kuba mase prithi matai mai be magi thakta sai thok jage Yengo nangi namangda bhagabana putigom pambigi masakoina leplare namit pangkog lo kunti yengo kunti Laibak pukpun namit kuding inamidang waram pung taruk taba matam sandok jagadaba amade matang ginamit yum sakasya namit kinung tilpung amataba kudingi repeat telecast tawjagador be thauramase laklib January ki tang kuni thoidagi sungsoi soidana sandok jargani soidana makmiyeng tabiu Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring
break ki matungda mayam taram nok churi Danube Kangjam ga wari makhata chige Danube break ki mamang da koina event sigi matang da ha tare ko nungai bu wari mayam khak wari sa gre amasung Danube ki deepest of emotions mayam khak sa khoya tak pi gre ha tare which is very fortunate for us also to learn your side of story makhata na ina mu khangzaling base handaki Miss Universe India 2024 sida have dar akoina sum uzaba matamda inclusivity amna we have dar have the every shape and size of women mayam say womenhood say celebrate tawba su we at the same time ke doge have matamda akoina transgender community dagi so participate tawrakpagi anova revolution amaka akoina sigi events de akoina ugi have dar sigi matang da su then ki experience moi ge thengna experience adagi like about the overall inclusivity sida have tare ko kai experience thengna bi ready matang da sa have da ken aina 7 years mamang da chahi tare ki mamang da aina pageant start tau jarap kan da ne aina form se pa ki basining singe adure criteria tha chahi 35 su da dia de chahi kun manga helaga dia de yaw base height na 5'4" dagi ta ga yaw bi ya de aduga if you are not a natural born female aduga ka siya de aduga unmarried khatang yaw gada bani haina aduguma yawrameba however times evolved or akan house aina yaw zaruriba Miss Universe India dadi inclusivity is educative celebrate to platform amani hai tare pageants koina femininity ko akoigi womanhood se celebrate to platform ne nan di haiba adubu just some specific categories of women adu khaktang celebrate tawrameba adubu sige platform sidadi every type of women every varieties of women hai tare sige se celebrate to bi hai tare aduguma platform ne aduda akoina handa yauzaki bagan akoina yauzaki ba se we had 3 trans women adurige married oiba contestant yaukhi plus size models plus size contestants me am yaukhi aduna different kinds of women sa stage the makoi gi magi on space ama lawraga shine to se adu ubakanda it was very empowering aduga sigi inclusivity se yamna heartwarming oiba yam inspiring oiba aspect amani hai tar sigi pageant sigi aduga sumaina akoi pulak makal stage amatar lepak pa that was a very powerful statement aduga I am very proud to say that aduguma pageant amada aduguma platform amada punna aisu aigi own kind of woman si represent tawser ko lecture habasa sigi se yamna chakthok chaba moment hai tare adubu however again da kanal adum pageant fan hagadra audience kharadi sigi pot se used to oidaba haidi thaining idum miss thokpi hai ko miss thokpi de dum masa paraga mayang kanga adu thokpane kuchu ngawraga kain adu khatang khalamba hauzik change story hai base khatang khangba watcheri ba audience hai tare makoina they took it like very wrongly aduga I saw some body shaming adige trolls kumba sudum usai adu isamak ta su tawrak tabara natte tawra iba ko I was very cool with that. I am strongly dung ngak thok cheki engon da kaim the negativity to changhan gi debo ko I didn't care at all. However, migi lam gi migi state ki machada kitang body shaming gumba trolling gumba kitang thengna jaye adu ujaruba kan da ai gi oina di da kin yam ikai jaba ko akoi Manipuri sing this maina patana haibi khidra haina am pakhacha khiba adu moment amadi oi jaye adu sigitan ja se lawzaraga ina mayam da haizaning bese adum different body types adagi different adum looks kuchu shape and sizes amata light house matamdi aduna mayam su accept to bio haina haizaninge aduga social media da kaino ma comment am daida please be very mindful kaino da wahai haibasa wahai amana mi hat pangam me bada kedal aduna am checkson bio haina thamcheke sig request ne haizabatare aduga aigi haidi imanabi haitare ko contestant haidi sigi trolling gi sigi body shaming the victim or bhaigadra affect or bhaigadra mangonda aina apologize tawba ma changna khi haitare aina oina ko even though I isamak body positivity gi self acceptance ki advocate ama oina I had to apologize adugum haitare so that was the khatang sad oiba part of this journey haitare adu but still kangde we have to look at the brighter side to sum yenga budi yamna budi supporter budi yam tholakpa but khatang very few haitare aduna do mind to hibado that was a bit disheartening that kind of so I thamchege
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ as a ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯄꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅ ꯁꯤꯕꯅ ꯈꯣꯡꯒꯨꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯕꯅ ꯆꯤꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯟꯗ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯄꯦꯗꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞꯀꯤ ꯎꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨ ꯋꯣꯔ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯄ ꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯠꯄꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯅꯣꯞ ꯅꯣꯞꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯗꯥꯀꯦꯟꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯆꯈꯤꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯆꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝꯅ ꯗꯥ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯥ ꯔꯣꯕꯔꯠꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯁꯦꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯐꯤ ꯆꯟꯕ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯦꯠꯇꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯤꯗꯣ ꯁꯦꯠꯇꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯆꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯖꯁ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯁꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯔꯃꯅꯤꯗ ꯁꯦꯠꯈꯤꯕ ꯒꯥꯎꯟ ꯗꯥ ꯔꯣꯕꯔꯠꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯣ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁꯦ ꯗꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯍꯣꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯋꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯍꯦꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯌꯔ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯋꯦꯂꯔꯤ ꯁꯣꯕꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪ ꯄꯟꯖꯔꯛꯑꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕꯥꯔꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯀꯔ ꯗꯥ ꯁꯅꯥꯃꯆꯥ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯗꯥ ꯃꯥꯔꯀꯁ ꯗꯥ ꯀꯔꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯁꯦꯠꯆꯈꯤꯌꯦ ꯗꯥ ꯖꯣꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯃꯌꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯎꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯆꯈꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯗꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯡ ꯊꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯔꯦꯠ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯦꯠ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯆꯈꯤ ꯕꯠ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯅꯣꯞꯍꯟꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯞꯅꯩꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯝꯁꯨ ꯍꯥꯞꯅꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯄꯨꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 10-20,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦ ꯇꯣꯟ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯦꯀꯞ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛꯐꯨꯜ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯖꯤꯌꯥ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯀꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯖꯦꯄꯨꯔ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯇꯣꯟꯖꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯅꯣꯠ ꯕꯤꯡ ꯔꯨꯠ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯐꯅꯦꯛꯅꯦ ꯐꯤꯅꯦ ꯕ꯭ꯂꯥꯎꯁꯅꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯩꯖꯣꯝ
ꯐꯩꯖꯣꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯅ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯄꯨꯝꯌꯥꯠꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯗꯦꯟꯌꯨꯕ ꯌꯨ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯟꯌꯨꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯔꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯒ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟ ꯇꯣꯟꯆꯣꯝꯒ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯦꯖꯨꯑꯦꯜ ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯅꯤꯡ ꯒꯥꯎꯟ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯛꯇꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯄ꯭राꯏꯖ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯅ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯕꯅ you advocate about the global peace sigi matangsisu tongan mawongda advocate tawnabasu yam kanna hotnabiki haiba tar you went to places you talk to people that tongan mawongda Danube ki laizariba potential mayam that minus advocate tawnabu hotnabiki haiba tar but of all these topics mayam kak laiba sigi manungda haiba tar ko global peace se kari maramge dumaina choose tawbiki no di matangda sai sigi agi journey sigi ko sigi pageant sigi part amo oina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ own advocacy ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ so ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ I have been advocating about talking about body positivity self acceptance ꯑꯗꯒꯤ LGBT rights ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ however ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅ I had to choose global peace ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ adune haidi global peace pudi aina global hairpai maram budi adum chawthokna generalize tawra haizakibane however akoigi Manipur da peace haibasimadi miyamna crave tawra leiba paamaga leiba pot amane ba hojikse adubu aina mayam su hen relate tawba ngamna bagi damakta aina global peace haina di thamjebane adubu koina ai khakta nataba aigi Manipuri miyamna pamiba dream amasung hope se peace ni haitare so adugi wakhalon adurigi lokthok cheraga aina mayamdagi voice ama oiba haina haibase haidi pageant aigi Manipur represent to haibase makhoi miyamgi so voice oidene it's not just representing myself but my people and what aigi people na pamise kaino my people want peace adamain taro aina pukhacha khibane haitare global peace aduga haidi from our own lived experience akoina experience to zakraba mayam sidigi lokhatlaga we can also be the best messenger for peace and harmony and love haida akoidi Manipur akoidi sigi conflict sa sigi awaba sing se face to face akoi experience to zakramne wari na taraga ina global peace ki matang na haiba na chede haitar min uraga nakongna taraga isana power ga pukhachakiba issue ne aduna it was a very genuine advocacy agiti aduna that's why I brought it up because ainatna who's going to be the better messenger about for global peace that's what I thought back in and then you are also successful in advocating that haizage then you thankfully makadana wari saning budi miyam lay de ni ba tar ko sigi event sigi matang da have the minute details miyam khoina nungai gidaba mix of emotions miyam ka wari saning budi miyam khak lay de adubu Khangminashi Manipur sin akakna matam oibunina ibani je wari sana base kuina phangoi dore then last soina aina Danube tagi khangjaning base Danube sigi event sidi hogre have tar but life goes on with or without this event have tar ko next ki akoina steps se Danube kari step lo begin khali kari plan to be secrets later ba tar ga di kitang haido piram ba yara ga di am nungai jan dakel I say hojik agi passion gi potsing haktang potha jari bako but I'll still prepare myself for what's to come haidi kai lakpa yai haibado hojik pudi talk tribani di khangzadri but isa di prepare tawraga thamjeke ni khale because sigi sina egi aroi bati or haina khanjai haitar aduna su aina Manipur tholapa kanda kanam ta haide mi da ithana tumin thokleba haide mayam Danube nang tholapad o amge ari ngairamge na hai but thamoinu nung dadi sina loi dori Danube aina khanbi aina mayam da haida bida matungi khake haina khallaga twain tumina thokchara khibane hoi aduna ai isa so prepare tawzari achauba kaino maidamak tasu adugi dasu mayam digi support se dum lengdana leibiyo haina aina request tawzari mayam dasu aduga ai hause dakan like studies ta mu focus tawge haina khanjari very fortunately handaki pageant sigi hauram dai dai se aigi class ki second position da my graduation se loi sinje congratulations thank you so much ada makha tar pa se ina khanjai se criminology da masters tau thage haina di am strongly khanjai but LLM mu tau gatra haidi pura ai se
chauna haidi openly haidokcharbada is dilemma am laisadi hai tare because I want to study both LLM tau thesira criminology the master tau thesira haina khalli so that is what I am planning hauzik aigi just kantanate aigi chawkhachana hai tare that's what I am planning for my life right chawkhachana plus empower tawzana bagidam exactly याना सुनो गाइजे दिन ताजा मतम द देनु की प्लान में हमसे हेने हेने सु माई पाक पो ओइगनी ने सु खंजे प्लस इम्पैक्ट टीवी की माई कई दगे सु डेन्यू मथंग तारक प इवेंट्स में हम दसु अमसुंग डेन्यू की लाइफ दसु हेने हेने माई पाक पो ओइबियू हैबसे इम्पैक्ट टीवी की माई कई दगे सु थमजरी Thank you so much. My purpose impact to big site take the beautiful process selection jaraga my purpose say oizerage haina su thamjari. Thank you Daniel for your time. Thank you so much. Masiga lonena Impact TV na paring na sindokchariba Khangminashi Manipur thorom matang aswai loishinjare mathangi episode ta anauba personality amaga loina anauba wari kaya ga loina miyam gi damakta Khangminashi Manipur hanjarakhige Impact TV bu mijing tadun lebiyo.